Buri kigombe cy'ebyobutegetsi ekiri kutandika kishemereire kuba kiine ebigendererwa ebirikurangiza hare hamwe n'engenderwaho kitari ky'okugobesa abo abarikutandikaho ebibiina ebyo. Ebibiina ebimwe ahabw'obutiikiriza n'omu beebembezi baabyo nibataana bamwe batandikaho ebibiina ebyabo. Wareeba FDC, PFF hamwe na ANTI ebi byona birigire omu kibiina kimwe. Omu mwaka gwa 2006 Uganda National Congress ekyabaire kiri ekibiina ky'okubanza omu Uganda kirikwebemberwa Ignatius Musaazi bakataana na Apollo Milton Obote, nikwo Uganda People's Union hamwe na Obote bakatandikaho ekibiina ekisya ekya UPC omu kwezi kwa Kashatu 2006. Ahagati ya 1950 kuza 1990 ebigombe nka UPC Democratic Party yabingi barikumanya nka kyama kya kidemokrasia bikaba biri eby'amaani mingi omu by'obutegetsi bwa Uganda konka bikiija amaani gaabyo gatandika kucendeera abanyuma y'okutandika kwa NRM obwa hati erikwebembera Yoweri Museveni. Waza kureeba omuri Kenya ekibiina ky'ebyobutegetsi ekya KANU ninga kyete Kenya African National Union ekyabaire nikyebemberwa Jomo Kenyatta kikebembera ihanga rya Kenya kumaraho emyaka 40 kwiha Kenya yatunga independence omu mwaka gwa 1963 okuhisya obukyagwa omu mwaka gwa 2022. Ahagati aho ebibiina ebindi bikiija byatandika nka Mwangaza Party, Kenya National Congress, Labour Party of Kenya hamwe n'ebindi. Omu Uganda obwo hatarimu ebibiina by'obutegetsi 26 bihandiikisiibwe kandi ebindi 7 birimu National Foundation Party, National Revival Coalition n'ebindi nibyenda kutandikaho akaruru k'2026 katakahikire. Ekirikwebuzibwa ebibiina ebi habw'enki bitakuhangaara. Enkata ya RSTV tukozire okukyondooza hamwe n'okutunga enteekateeka z'abanyabutegetsi batari bamwe na bamwe turikubabuuza yaba ekibiina kyona nikibasa kutandika kikure kitwara obwebembezi okumara emyaka mingi n'obwabo abakitandikire bakubasa kuba batakiriho. Charles Rwomushana omukugu omu by'obutegetsi yatuteerera tooki oku ebibiina biizire nibibaho. Okwitegereza ekibuuzo ky'ebibiina kubaho ebibiina by'obutegetsi nokitandikira omu historia amini kwizire ebibiina yabikinga okumara emyaka 1998 because okuba wa UPC amina kakikwitira so 1998 niwe ebibiina bigaruka DP yagarukana UPC konka UPC kandi keine mbungu UPC ikeyombekire aha mugongo gwa Uganda National Liberation Army. Nokwebuuza political party eriho abwaki n'ekigendererwa nikiba kiriki kukureba ebyafaayo bya parties ziitu by'ebigombe byaitu bya politics oreba ngu nka oku DP yatandikire oku UPC yatandikire ogumuza mureba ne zone okuzira hati kandi hati twine nyingi ekikugitandikisa niki ekigendererwa kiba kiriki. Rwomushana yajangwaza kureba ekibiina nka NRM hamwe na FDC byona byombekirwe aha muntu ngu tibibiina